Nah oke guys, kita udah sampai di Demak. Nah ini kita udah sampai di alun-alun Demak. Ini sekarang jam 10-an ya. Di alun-alun masih ramai. Jam 10. Nah di sini tuh di depan ada Gedung Pusat Informasi Wisata. Nah di sini tempat oleh-oleh UMKM dari khas Demak di dalam. Ini alun-alunnya ya guys, rame. Banyak sekali penyewaan, ada itu mobil, motor, sepeda listrik, pokoknya rame. Nah ini kondisi mobil juga rame penuh ya di tempat ziarah Demak. Ini lagi mau cari penginapan dulu. Oke, kita ini tadi udah sampai di alun-alun Demak ya, cuman kita balik lagi cari bensin. Sekarang kita udah dapet bensin, habis ngisi bahan bakar bensin dan solar. Kalau orang tua saya sekarang jam 11 lebih, hampir jam setengah 12. Ini istri saya udah tidur, anak saya yang kedua juga udah tidur karena capek ya perjalanan. Riva juga. Pak, ada mama sebelum tidur nih, bentar lagi kita sampai. Ini bapak supir baru bangun. Pak supir, nanti kalau kita udah nyampe sana coba kita lihat-lihat dulu. Tadi infonya kita udah di tempat istirahat andai saya ya. Harga per kamar itu 150 tadinya, terus boleh ditawar jadi 125 itu per AC. Satu kamar 125 AC. Untuk wilayah wisata religi ziarah menurut saya itu standarnya bahkan agak murah, karena memang dekat banget dengan tempat kita nanti ziarah di Kabupaten Batam. Tempat penginapannya itu dekat, terus bersih juga, dan harganya relatif murah sekali karena masih dalam lingkungan wisata ya. Oke, kita sebentar lagi mau sampai di stasiun, nanti pakai kamera depan ini. Istri saya kasihan capek, udah tidur dari tadi, ngantuk karena perjalanan dari Demak ini. Istri nggak tidur, baru tidur sekarang. Jadi, oke, kita udah sampai di alun-alun Demak itu di depan ya. Ini kita berhenti dulu, nggak tahu bapak orang tua saya berhenti kenapa. Mungkin lagi cari penginapan. Itu di depan sana persis ya, depan sana itu udah alun-alun Demak. Ini karena ketutupan mobil putih jadi nggak kelihatan. Nah itu depan itu alun-alun Demak. Ini yang alun-alun Demak masih lumayan ramai. Tapi sebelum itu harusnya kita ziarah dulu sih, biar nanti besok istirahat juga enak, tenang ya. Nah ini alun-alun Demak yang tadi di dalamnya masuk nih saya. Nah kita masuk ke dalam yang penginapan tadi.
yang sudah dicek sama adik saya ya. Nah, ini pintu masuknya, kayaknya langsung bayar karcis atau gimana ini kurang tahu juga. Kita langsung masuk. Nah, kita parkir dulu ternyata guys di sini. Ya oke guys, kita ini akhirnya sudah sampai dan menemukan penginapan. Kita nanti langsung ziarah ke sana ya, ke belakang. Ziarah dulu, nanti terus baru istirahat biar besoknya enak. Ini keluarga lagi siap-siap, orang tua mama lagi. Ini anak saya bangun, kita pakai kamera belakang ya, ini ada banyak kecil-kecil, kita nanti langsung ziarah. Nah ini kita pakai kamera belakang, mungkin di depan situ ya penginapannya, situ ramai, banyak orang jualan, parkir juga luas sekali. Nah untuk biaya parkirnya sendiri itu satu hari per mobil 10.000. Ini istri saya baru bangun cuk-cuk. Ini bocil-bocil baru pada bangun, jadinya lagi semangat. Ini rundingan gimana? Booking? Wis booking apa langsung bayar lunas? Booking apa bayar lunas? Itu penginapannya depan. Satu kamar AC itu 150, satu bed, dan untuk yang bed yang dua bed itu 200.000. Kita sekarang mau ziarah dulu guys, nanti kita review kamarnya di sana depan. Enggak, biar nanti besok istirahatnya itu enak. Ini Dede Zahid cinta baru bangun ya. Ayo. Ini kondisi alun-alun Demak jam 12 masih tetap ramai, cuman agak aja. Nah tadinya kita mau nginep di sini ya, terus nggak jadi. Kita jadi nginep di sana, yang tadi per malam itu 150, yang 2 bed itu harganya 200. Kita berarti pesan 4 kamar, yang 2 bed 1, yang 1 bed itu ada 3. Coba masih ramai ya, banyak sekali orang ziarah, dan alun-alunnya itu padang itu apa Oh iya, terang sekali.
Nah ini sebelah kanan ada Museum Masjid Agung Demak. Kita masuk. Assalamualaikum. Ya oke, kita tadi udah selesai foto ya dengan keluarga Meli Erwin Haji Ahmad Ali. Kita sekarang mau masuk ke makam Raden Fatah. Kedua rombongan para misi kita mau masuk dari depan tadi untuk bawa sandal masing-masing dan ditempatkan di tempat sandal. I've been all around the globe trying to protect your soul. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. I've been flying from town to town, from London to I've been all around the globe trying to protect your La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all Muhammadur Rasulullah. trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are La heroes ilaha tonight. illallah, la ilaha illallah, We are la heroes ilaha tonight. We illallah, will fly Muhammadur above the sky. Rasulullah. We are heroes tonight. Bil mriki Kevin. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
illallah, la ilaha 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 illallah, illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha La ilaha illallah, Sayyidina Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi wa sallim. Allahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Mamas, amin.
Amin. Amin ya Allah. Amin Syekh. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Yang benar duduknya sila. Yang benar. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. 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 Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Alhamdulillah, masyaallah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Mustaqim. Wa baladina alaihim From town to town, from London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah kita sudah selesai ziarah di Raden Fahah. Alhamdulillah. Itu tadi istrinya yang paling sini. I've been flying from town to town, from
to Taiwan. Kita kone kue kuncen yang ngarep. All around the globe, Haris. trying to protect Tinggal ya. your soul. Tinggal ya. Alhamdulillah ya kita sudah selesai. Ih, kayak ini tasnya nyonggi. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. Will, kotak, Will. Nah ini kan kono sih ya. Sing mau sing tengah-tengah sih sing kondala. Iya. Apa nama mas anak kan kono? Pojok iya. Ini ada peringatan ya, warning dilarang transaksi jual beli apapun di arena makam. Dan ini pemakam Syekh Maulana Maghribi, takmir Masjid Agung Demak. Nanti kita masuk lewat sana dan pulang lewat sini. Nanti kita nggak tahu ya, mau balik lagi ke depan, ternyata pulangnya lewat sini. Jadi alhamdulillah ya, pas kita datang itu sepi. Selang beberapa menit kemudian ada beberapa rombongan. Ini jeruk makamnya siapa, Bu? Syekh Maulana Maghribi. Mau takmir masjid, Bang. Ya ini ada ya, Bu ya. View-nya langsung apa, Bud? View. Iya, ini takmir Masjid Demak. Pintu keluar. Riz, ini di pintu keluar. Mas, tengok nih, Mas. Kedalnya itu juga. Kanan bener Bapak. Hari ini jelek copot mani masjid ya Pak. Bapak apa? Kata-kata dong hari ini. Wow. Assalamualaikum. Will.
ada pusat oleh-oleh yang ada belangkon. I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Will. Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes. Kita selesai ziarah, berarti langsung ke tempat istirahat ya. Ini ada beberapa oleh-oleh, sarung batik dan juga baju. Bo, kita lewat sini nggak foto masjid dong? Betul. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Sini gandengnya yang benar satu-satu. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are Banyak oleh-oleh ya. tonight. We will fly above the sky. Pusat oleh-oleh setelah ziarah. Feel like a dynamite, ready to explode right up. Enak kok jeruk kono kesel. Need you to listen. I Biasanya and don't show any fear. I've been flying from town to ada mobil nanti. London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes. Kos-kosan kita kapan belinya? Fly above the sky. Bud, We are kapan belinya? Setelah masuk tadi habis ziarah, pintu keluar langsung di depan penginapan kita ya, tempat istirahatnya. Kita ada di atas sana. Untuk per malam itu 150.000 satu bed, dan itu pakai AC ya. Jadi pindah bae lah, pindah nyong kene. Oh, bukan barang-barangnya gue. Bil, Mamas pindahin sini. Mobil lewatin di situ enggak nek? Ya berarti kan.
been flying from town to town, from London to Taiwan. Oke. I've been all around the globe trying to protect your soul. Sini mboten sakit nih Pak, bukan barang-barang I'm walking mendet ngangge salin. streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for Yeah. regrets. I've been flying Yeah. from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes Ini kita lagi istirahat, mau beli minum-minuman dulu. above the sky. We are heroes tonight. Kita istirahat dulu guys. Nah oke, ini dia kamarnya ya. Ini ya dari ujung sana ke ujung sana. Dan ini itu kamarnya tidak kamar mandi dalam ya, kamar mandi di luar di sana. Bukan kamar mandi dalam, harganya 150.000 per malam. Yuk kita masuk, ini ada anak saya ini. Kita masuk dalamnya ada apa aja. Oke ayo kita masuk, ini ada anak saya. Ini kamar 150.000 per malam ya. Masuk ada kursi, tempat duduk ya, TV, antena, tempat baju, terus sama kursi ada 2 ya, meja, santai, dan tempat tidur 1 bed. Ini tuh anak saya yang kedua udah tidur. Dan ada AC, kipas, lemari. Ya ini harganya 150.000 per malam di Demak, di Kota Parawali, dan di dekat pemakaman Sultan Fatah, Raden Fatah. Ya Mas ya. Iya banyak kuburan. Oke. Iya. Oke, untuk hari ini kita sudahi dulu. Istri saya kelaparan rupanya, lagi makan. Anak saya mau makan juga, nanti dimintain tambah lagi. Oke, hari ini kita cukup istirahat dulu ya guys. Kita pakai kamera depan dulu. Nah oke, untuk hari ini kita sekian dulu ya. Nanti besok kita lanjut ziarah dulu sayang. Ziarah 1 kali lagi, nginep lagi 1 malam, habis itu baru kita ke Karimun Jawa. Ini anak saya udah tidur. Iya, di Karimun Jawa kita nginep di hotel itu 6 hari. Oke guys, kita malam ini istirahat dulu karena capek perjalanan dan juga tadi bongkar pasang barang-barang. Iya, tadi keluarnya muter ya, jadi agak jauh. Tadi kita seru-seru. Iya. Oke, segitu saja. Nanti disambung lagi besok di pertemuan selanjutnya dan juga tempat wisata religi selanjutnya. Oke. Dadah, terima kasih yang sudah menonton, yang sudah menyupport. Kita bareng-bareng doa. Ya, kita bareng-bareng doa. Mudah-mudahan kalian juga semuanya sehat selalu, panjang umur dan banyak rezeki. Saya juga sama, amin amin Allahumma amin amin ya Allah. Alhamdulillah. Oke, dadah. Dadah.